Sibien yamwakwa ba ya Adom TV Badwam ena wo hye no aseda ya odi awa afi na odi afidie no ato ha no ne yentena afisa Adom TV ya wazo ye news no de ye de awie nsem no bi wo mu but ye beba Adom online na ya beto aso ho de bonkrata no so ayekrado emu nsem no so ye de bebro nti se benjan na so owura Benjamin Asante Dakon aka Omanhene aka bakonde say Hitman yamwache Mejoso. Nebi aboko. Bibi anye boko kra se wadaro ma ntimi muame because all limitation na me na bit ma bone. Nti na mo amotuja e chiache ma mbusa bibi aboko no. Yes I yakra ze mo fa adwene panete che ka ba se o hia me se na enye easy na wo tiri mpo na bem sa na ye wo. Because wo ntimi mbo am kwan bia so wo ba boa me kra nyame anka wakoma onye. I'm telling you, the men now say they won wo ba boa me a te onyame anka wo wakoma onye da ndi bibi aboko happy new year, many happy returns oboa pefi oboa emo afisia pa mfi na kuma na no fafa no di bie sa e ka no nko na nka wo adwuma kra yiwadi aye template nti no na wo ni sika na o ma yare de bia da na wo de animunyam mpie wo fie da de bia na wo sredi many happy returns oboa wo de nya happy returns na obo ato so. What I did ni pechi. Na fa won to ni person na mfo so na ka jo say madam fo ne o man hene kwabna senti me dem ye okay. Koso. Don no nim ko fa so da no nim ko fa so ade chi. De wo do ho akoto no so no. Ono nim ko fa so da e. No nim ko fa so ade chi. Ti fa ho to onyankopon so ono ye unlimited. Ono onko da kwa na wo no wakotonku. Onso sanso. No, he dey crack sir. Uncle can we wa hands uncle can we wa. Baby, unchangeable God. They send you here. It you no dey be see the next second ni. We need. Oh ya we. Yes. Also wo twa fa obo. Also do ho konto eye akoya na konta wu ye kra obaji na mo no ye friend. Cameraman. Me ni mo bia na konta. That's yeah. So, oh yeah, sorry tie. E na ma hu se me ye nipa. What you say? It do ho konto me so a. Ai. Ubeyi na ma. Asem no. Because na se nyame ye nipa. Ene ma ye ni nyame aka pa na ka ya da pa daddy. Eji ni kra na me ka che no. E bia kwa me force me ka che obi bize bia. Ba no kra pa na me ka che se de biara da wana montuo bia wutu. So nipa. O te di ampedu. O te di asema. Ya mante. Covid yes no wa hobi. Covid yes say abaze de odom. No wa hobi papa. And no no di na oda. Another fantastic guy. He's been in the industry for too long a time. So I say into nim corners ni nyina. It mesro and no so nkyere say untimi nyi nipa ni ana untimi nipa ni into anamo but nipa ye limited. Nipa ye limited. Kra. Onyame nko na ye unlimited. O ka wasam kire na baby. Eti mususu amomo de mugidie ne muru nyina ko hye imam mu ni asofo akese mu nyina no wa yera kwan. Ko mu nyina be dane agya. Na omu ni ho a obeye din. E de em se na osofo oforiata na asema no wo ka no. Yes, because no mu nyina be dane agya. For ahuntu ni pastor. Yes, because o makra otiti omo a you tell them the end there of me o wagya me o na me o hwesofo nemom de hia kese ne paase hunu nyame wankaso abraba obo na fa wotu nyame so if you bre beba me kwabna santina mini ho na aka mampo kura nya de pa ne nhira mu no mo twefo bobosa it is o manfo mo antu nyame pa bi so a no mo do betu me so a their life is ended. Yeah. Mr. Bebre 2023 2024 no one year careful about that because the figures na eden asesa but you need to also change. You need to change. Timisre munsu obi di ye kakra bi o shenta ade pana mo so obi aye kronfo Ghana. Mu amu hunsa na ani brani aho ya no so adokure. Na wo ni kobre obi e be not ma aspire to that person. Them positive provocation. Me baby asumasi aduru die onyame me so boa me na mama hoden so nkuna me fantra no bibia nso ye possible this also wonye minim papa bi a covid time. How many years now? 4 years almost. No yire ne ko yire de ekwan moja akọ walk
papa ne oda so nam enti ene me hu no nam say bibia possible why na adwen so obeye possible enti bibia wo do wani besi so bia so obeye possible just also what bibia because there are a lot of stories me aka se metri mo asi ho de bia na set kwam wante me kai no obeye a front desk executive for her ewi eche obeye one of Ghana's best journalists and then we call we ase shesha man pay info shesha bibia possible bibia it will limit you ho Obi twini Bentley ubedi na tem sa na be no to Bentley can you imagine you know what if I ubedi na tem sa now complain what's your problem what if I Richmond me ba me ya de ba kokomlemle ha no front desk executive Richmond wa rise ya no akopie mu client service they say me wa be say accountant penifoni bi Yakasa. So I assistant finance manager. Bibia. Also wo kan so no. Se wo tu na monkra na nka different. Also wo kan wa bochenku ti gami as de bia da wo kan go for once. Obi obetwam bia wo kyerna. Obi obetwam bia wo kyerna. Na mu ayedin o man mu ayedin o ne mu ayedin so te fa ko. Obi ka bi na wo ka bi sorry free wonam. Na ye bibi. Otu na ukasasa one bread ose na abesa hoko otu na ukasasa horseman shoe na abefa hoko otu na ukasasa papa oya watch na abefa hoko wo de ontu na monkra na kasa wo ye no ankoyi it's better to take that step fail than to sit and fail and talk no be ekonanima oye cocaine and oye say oman mind MPP ba oman mind NDC ba oman mind oman ni mu dia ye nyina so amanfo gusu eyeyi it wonu da na wo tunye when bring enough because control na ye kono they be am catch I'm telling you my brother me say unim obi mesesa wo mu anum me say unim minim afia dada minim dada na no aye die new year nkomo ono afi da me hwe ne za na afi mi suma no ba also jina anu say bibia kama but you don't know what is happening, my brother. You don't know. What damn pemu na ode o kaka dey o dey me twa man is actually bad if you are not ready for the change. Not only political change. Every change. If you are not ready for that change, obey subscribe na baba. I interest when they say we if we will have honeymoon, give us honeymoon to put things in place if we win. President Mama yes, when they say the people see abre no. And uba sa kwanya bana sa obedi nkunim say obey Ghana man pay 2025. Now obetunyum kro we kire ya. And I'm not sure you are ready. And we no bad online abeti. We cried your hand I'm saying sure say sanebia. Go honeymoon time na twemo. After 60 something years, there's no honeymoon for any president who is coming after Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Ya bre. It is work, results oriented. Yes. Yeah, you first na pedua ka buzi. And you otuko no offer support to become goat farmer. So papa no say ho ya chiwade. Eno so eno no yi story enso ye abusuafo bi am say the way our family member no wi o man to mo ase ka say bi okoko ma e na komo kire kura o makoyi ne dinaba e be bomb pa ya ba amfa nti enso no ase the first we don't say me area no mpacho odeye enti no ayi one man support Abraham Boache defer to NDC so no one man support I mean no ti no ehun asem so no na paper no sem o kan dey sem that dey anya ba o me ejo mama nti emu dey fancy ya na butterfly di we dey madam okay enti no ye gina no so na the bon krata na online stories no ye dey see her and then so agudie mu nsem e wo ho ene chedan komo no so pepepe. Okay. Young man now. What's no so? No so. A young man now they cheddar. If you could see Nana Kwame baby ako. Ene no komo. The new force. But do na friend cheddar. Ona na ona na mountain so abon so the adebia session through fam na nim. Now they coach the Kasama phobi. Now that's Independence Square so say born Jimmy go here. Or say at age 21 and onya 1 million pounds. At age 21 ajumo ye telecom. Or engaging people to London. We school 2019 at PAM. And Okwa Abroche 2020. And at 21. Ukunya 1 million. Some make was hey, really more. If you only what didn't say.
also be aspire to greater heights. It be possible. Be possible. Ya kwa ba. Yere ho na yere ho na ye odie. Enti no ye wie ne sa no agudie mu nsem beba. Na Ghana ye boda babiem. Ya wada. Ye no wan? Egypt. Ye be twa for Egypt so 3-1. Ye odie hwede nyam be ye. Dabi ye nyina de ho to nyame so. Ba ogidie ne onwuma ebe mu onsampa ye be twa for Egypt. Wahu omo. Ye be twa for Egypt so 3-1. Amen. Oi. We that's also we we was so. Enti anu baba agudie mu baba na afi cough and cold. Hey, amakasa menti o. Enti cough and cold so ebeba na chese eno your health tips. Na ye de no hu nkomo. Na afi nkomo ahodo bi hihye mu aye no so ye de bebro mo. Ahosepe beba mambo atema so aye krado. Ede mambo atema ne ho akra na ye shasha mali. Aha. Ona bo da twe one Makatwi. Enti twe no ono so e was story no so be is fa brabo no de enye bete nti obi a woni de twen wo ahosepe e no so beba na fe ye de ye abramo asemidika e no so beba na fe mpense mu so aba e se minister Mpedu enti yenye nti yakwaye ni mu no afi no de be afi na he nti no kofi wo birthday mood mu nti ala e dia chew e dia chew e fan chew te de chejo ma wa no enti enu anu no nti ya wie ye kɔ na agudie mu nsɛm ato aso